Besigye n'abandi bebembezi b'ekibiina kya Forum for Democratic Change ekirikumanya nka FDC Katonga, abantu Francis Mweyihe, Dr. Nicholas Kamara, Waswabirwa, Salam Musumba n'abandi bingi bahika omu Kabale omu magingo ga shahi 5 n'edakiika 40 ez'akasheshe. Polisi yabedumirwe komanda w'ekyanga ekya Kigezi Ibrahim Saiga hamwe na DPC wa Kabale Joseph babanza babazibera kugumizamu bagumize ngu aba babasa kuretaho akavuyo mu tawuni konka bwanyuma yo kubategerera edakiika 40 babikiriza okugumizamu mu rugendo rwabo. Besigye yashoborera ngu embeera eri omu ihango bwa hati nenda abantu boona okukwatanisa ahabwa omwoga gumwe. Omurimo gutwine okukora omu Uganda tugukakorwahoga ogw'okwiha obushoborozi omu bantu abakye bukaza nkahi omu bantu boona. Omulimu gwetuza okwogera nammwe si mutono, naye mbalaba mukyalimu amaanyi, mukyalimu okwagala. Ekituleese kuwayamu nammwe tukole ki? Tulumbe tutya? Konkito tukatwina mahe agabire gatura getowire champion ukabota kubasa kumukwata. Twarwana urutaro tukarukwana yindi kuza kubikama. Bahika kutunogora batutera nkahe ahasi. Kubatutira hasi nawe bamukwata bamutera nkahe ahasi. Nimanyiso mushonga zanajana nkunda. Kunkani twenda ngo tugaruke mamani. Tugaruke twemerere urutaro turutware nkahe mubishi. Turi abahungu n'emitwarize yitu n'enkora yitu n'eyabaki n'eyabahungu. Omuhungu nawo kushabiriza takamanyaga kuba mukama w'ebintu n'enteekateeka yitu n'ey'obuhungu twine okugihindura ebe y'abakama. Besigye na timu ye nibija kugumizamu n'enkiiko zaabo nyenkyakare omu district eya Rukungiri. Gasha kwa Job n'amanya omu Kabale.